ebiharaani umuhabuzi wa president ahanshonga za manifesto kandi urukushitamo mu rukiko rukuru rw'ihanga n'ingashi cabinet ahanshonga za parish development model mu ihanga ryona Professor Ephraim Kamuntu. Professor Kamuntu ashabira abanyashema kume by'obuhangwa na mnongo kwejumbiro mu kubyara emito mu bwirobu ubwenjuro buturumu. Bari yo yena kubagambira bagenzi banje bakazimwe mwahinge kibira abo kuba cyangwa kukirebera mwahina kukinga cyakwata mbere kibira cyaje kare periodically mwatema mwaguza kigaraka kishebuka mwen iwe na mkamana we baragira benefit alfireni mbere kibira akori mugende mushabe nyanye baje bahereze nka bagure to kumashabire nyanye bari yadibera kureba evidence ngutumu kuhingo myanye dali yanyu iyo kujya kubabinga. Aradisabwa district ya Sheema ashabire government ya Uganda konjera amashomero gebwe mukono mu district ya Sheema ngoko umukuru w'ihanga yaragire ngo burugomborere tunjitendekero ibora ya technical institution in this sub county until government comes, because it is a government program that sub counties should have technical schools. You never know if you improve and kumukoraje ewagira ngo mukamuri binja bazungu kubizire babatora namu. You can be the starting point of this government program. Yokereza abacyara b'ebiharaani okurwa Professor Kamuntu ningira ngo ni program nungi munonga ahabukuba nekwatana na ne ya government eya wepu esente zo nizihebwa abacyara okwetungira. So Professor yinja na activity je kugira ngo ahereze abacyara ebiharaani kimanyisa ngo nana tukwatira honka government okureba ngo abacyara bayetungura omu maka gaabo. Akora kushabere bino bari kubongera kandi hati tukakumura zabizo munonga kureka tugira ngo icyakuba kiriyo wano yishwe n'abantu bagaramana bakitaga ikintu cyakira tongera abakozi by'abantu bawe. Abakaza batunjura ubuhwezo bwo bw'ebiharaani basimire Professor Ephraim Kamuntu ahabwo kubahwera. Bwene tunamasiko ngo umusengo nguza kutugasira umuri Sheema munonga kandi tugake tumusabe ayongere kuhagira n'abandi batayi bitu ebiharaani ebi okutwaheza kubitunga nzakongera ahantasya y'amaka gitu kandi turete n'abaana bego kwege ebiharaani abarimwe sente zo kweyongerayo mu university n'ahandi atwire ntandukwa abiyaje tuyatwongera mwe kusinga hango munonga umusyeho naye bari kutunywanira naye bari kukuna kabakazi guruupu tunjire ebiharaani ebi hone hirwe n'emyenda eyo kutandikiraho ko bazira gasha kwa Maiko atwakire.